Akariba Kibulline Shauri Majengo Kiorimba na Nturire Akwini bumurite mubunge wa Daktari Kanywithi Mutunga ni barabara ya Kagaene wita Miomponi akariba wite Mutunga ature kuringa campaign na barabara ni kinyagadira kubwithwa ni twigite mpanga kira atumiri barabara unontu bore bwithitwe mukidimithika ana tionkoloki. Akariba Kibulline Shauri Majengo Kiorimba na Nture ingire bathiurukirite wondi nembe utigania westi ibachumirite kutheta nontu bwa kiraba kwe ikuthukanga kwa barabara kuma Kagaene wita Miomponi bakiwa ikirila kilomita 1 ate na utia ntere ingithinene batuga tuthuri muno nontu bwa mwesimiwa wetu Mutunga na natuthuritie muno nontu njira yetu atwikire kilomita 1 lami kuma Kagaene mwanka wakiaira ukeya kuma au batu twatianire na antu ba mulika utuma mulika ukinya Majengo kinya biashara cietu inya wina gintu utiumba wita kwendia mulika barabara yetu iura ya karakiyo ka ng'ombe aweri MP akarire na aratende nya kumenya aya atunenkerega na kona ka watu turiti muno aweri MP let me tell you how watu they want change, we want change nito kwenda batu nontu no ya kinina nako to turingara kelele nyeto twakuringira kelele mwanko twikira barabara yetu lami twitithia bikibiki kiumia kimwe bikibiki kwa makanika tukiriaria ntuko inkai bikibiki kuthuka ringi ndaka ciongo cia bikibiki utebia bakuona njira yetu twere tukabwitherwa inya kurutoremero ibo maende na alama toyorichio kuringana nabo kwina nteretia barabara imuthia yo Majengo na Kiorimba siete munda pio itwe twarongo yua na twarongo njira tebatire turera Mutungare atura njira u ndendo migale mikuma Kagaene mwaka boto undu Kiorimba nara ukia kwina Makiorimba ukina Makiorimba bigwija thamira antu bathamire utumba kugira buru eta mauro yo ngoko itoje mbana njira ndonda kuri atire ingitwe meru kai na turi kinyangari teme yakwe no kanya bikibiki teme yakwe mbura yekura miguru ya saindie na yengi saindie ngari chatimana yele imwe gochoka nyuma igetere enge yakuluka kenda enge yekuluka mwagoro mara yetinyana mimba kana kaumirara gakwirara maiya na yara nonto memuchiye bate harakia Mutunga wengwa atetura tarinya ambulance Mutunga no ko yakoromye muntu kagana ate kana gatete muntu loyu teka binya to ategana to betheria njera muntu ko to kachelero ndera chiringi egana thayuka rawaye twere kuma mango igwa Kagaene mwanka la miere ame hotefia na hata muntu atugete batu kumbabu wale nderi wale twene kateta kuthithia kibindi kama aka 15 yake twera mantu angambia nganobura tutanjire weta Mikindori tutanjire Mikindori tukenda tukinya mulika tutanjire yake enda tukinya mulika ingeto ringakura katorokaro kitu weta atia Nkuruki bawite kinya thirikari ya county Meru ne bawithitie anene cibitari yetu ya mbeu ira ikinyite kiwango kia level 4 lakini ukiomita ya dispensary gitumi kinya muntu ake ya utemo ko nenya utumiro antu ao muntu ake akuthana thina ciawe ikwenda kumama cibitari ira atiumba kumama matayo ngo twekirirwe tonere mwanga cia mweri uyu mwe thai tutiona weru thinira tugerekere nyayo ngo cibitari itu twere ambulance ituthu matoka kiantu bena thina njira ikai achangara ote biashara ebuya chauri barabara imai yake niteri ote biashara ebuya ojoro edolonka bo eta ekira customer bonde ibwere teri ote biashara ekobwa chauri nyemwe runto moya okire atongeria bao njira yetu ni mwaki laki batebwithagia kenda boya kuromba nio kura na tuturiwe kethete bwithetwe kinya bukeya utekura tukayana tubareana na ushuru bwetu lakini tukumeana taxi chetu chueta ya wananchi we want MCA MP wote wakuja watuambie ni wapi ushuru yetu unaenda wapi nontu tuona maendeleo nturene nteko meana atake yo twera kethera barabara ketheria yewe ko yo twera atubwitheria kou batu na twere manto no ora na ntwere gaira no ora na no butokai kou ninte na bwa kora mheshimiwa kante komenya na atake yo twera kipindi genge na kethera ko bwa menya ko ya gutwera na kaibange ya twere Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.